Dijabetes je podmukla bolest koja ugrožava mnoga tkiva i organe. U nekadašnjim savjetovalištima oboleli su dobijali savete lekara prema potrebi. Ja i 11.000 osoba obolelih od šećerne bolesti u Pančevu, registrovanih u dispanzeru za dijabetes, nećemo znati kome ćemo se obraćati za pomoć. U unutrašnjosti je jako teško doći do endokrinologa. Kod izabranog lekara još teža situacija, posebno kod izabranih lekara u ordinacijama u seoskim sredinama, gde su uglavnom mladi lekari veoma uplašeni pretnjama da će biti kažnjeni za prepisivanje skupih lekova, tako da prosto nas ne žele u svojoj ordinaciji. Šećerna bolest ubrzava propadanje krvnih sudova i dijabetičari 7 puta češće obolevaju od srčanih bolesti, 6 puta češće doživljavaju srčani i moždani udar. Bolest oštećuje nervne završetke, gubi se osetljivost nogu, javlja se stopalo sa otvorenim ranama, gangrena, sledi amputacija. Ali mi iz unutrašnjosti znamo da izabrani lekar doslovce nikada nema vremena da jednom dijabetičaru pogleda stopalo. Ukidanjem savjetovališta direktno je ugrožen život pola miliona ljudi koji imaju šećernu bolest u Srbiji. Zbog propadanja krvnih sudova dijabetes izaziva teška oštećenja bubrega, a rizik za nastanak slepila 25 puta je veći. Nova pravila danas važe i za dobijanje uputa za lekarski pregled, zbog čega se pacijentkinja iz Pančeva osjeća diskriminisano. Iz Pančeva uputi se daju za Novi Sad, a ne za Beograd. Novi Sad 110 km udaljenosti, a Beograd 15 km. To je i slučaj, nažalost, među našim članovima imamo i onkoloških pacijenata. Da li smo mi u istoj državi? U Srbiji još uvek nije završen ni nacionalni registar za dijabetes. A povodom ovog problema gošća vesti je Ivana Mišić iz Ministarstva zdravlja, a sa njom u studiju razgovara Aleksandra Gazivoda. Ivana Mišić je specijalista socijalne medicine, a na mestu pomoćnice ministra zdravlja je od 2007. godine. Ivana, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o posebnoj strategiji borbe protiv dijabetesa i pozvala sve države članice da formiraju što pre efikasne nacionalne strategije prevencije dijabetesa. Mi teoretski strategiju imamo, ali kako se mi u Srbiji konkretno borimo protiv dijabetesa ako pored pola miliona obolelih zatvaramo savjetovališta? Mi smo čuli iz priloga ove vrlo zabrinute izjave pacijentkinja. Šta vi kažete na to? Dakle, ja opet ponavljam da savjetovališta mi ne ukidamo, mi transformišemo njihov rad i usluge koje su do sada pružala savjetovališta za dijabet i dalje su dostupne u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, samo se odvijaju na drugom mestu. Prema tome, prava prevencija dijabetesa ipak se ne odvija u savjetovalištima, već je sastavni deo zdravstvene kulture stanovništva i prava borba protiv dijabetesa zapravo se odnosi na kontrolu zdravih stilova života. Prema tome, kada pacijent dođe do savjetovališta za dijabet onako kako je to nekada bilo, to je već sekundarna prevencija, to znači da su se ta savjetovališta bavila bolesnim ljudima. Stalno tvrdite da savjetovališta nisu ukinuta, pacijenti tvrde da savjetovališta jesu ukinuta, kažete da je prebačeno na izabranog lekara i da će on dati adekvatnu zamenu, da on je zapravo adekvatna zamena, ali izabrani lekar je lekar opšte prakse. Nije li za nekoga ko je tek oboleo od dijabetesa opasno da do lekara specijaliste dođe konkretno u Kruševcu jednom u 6 meseci? Dakle, izabrani lekar je najčešće specijalista opšte medicine, to je specijalista pedijatrije, specijalista ginekologije. Dakle, linija izabranih lekara u našem zdravstvenom sistemu oslanja se na specijalizovani zdravstveni kadar. Da li je on kompetentan da se bavi lečenjem dijabetesa? Uvođenje pacijenta u insulinsku terapiju u nadležnosti je lekara specijaliste interne medicine koji vrlo često ima i subspecijalizaciju endokrinologije. Dakle, neće lekar opšte medicine uvoditi pacijenta u insulinski režim, to će raditi i dalje specijaliste interne medicine, dok će izabrani lekar ali kako kad dolazi do specijaliste jednom u 6 meseci? To je potpuno dovoljno. Endokrinolozi između ostalo kažu da ljudi u Srbiji kod lekara se ne javljaju na vreme i da su kod nas komplikacije kod pacijenata obolelih od dijabetesa češće upravo zbog nedostatka edukacije. Nije li za državu
skuplje da leči komplikacije Apsolutno. nego li da investira u prevenciju i da ojača savjetovalište? Potpuno ste u pravu, za državu je najskuplje da se bavi komplikacijama i iz tih razloga i jeste transformacija onih savjetovališta koja su se bavila u suštini već bolesnim ljudima. U kontekstu reorganizacije primarne zdravstvene zaštite savjetovališta se sada bave zdravima u cilju očuvanja zdravlja i unapređenja zdravlja. Bolesni pitaju ko će se njima baviti. Njima će se baviti lekari. Znači, onda kada su oni već oboleli, oni će imati takozvanu sekundarnu prevenciju koja se odvija u domovima zdravlja, ali se odvija i u ustanovama. Mi konkretno za lečenje dijabetičara imamo specijalizovanu rehabilitaciju u jednoj bolnici. Ne zaživi. Koliko će vremena proći, koliko to ugrožava samo pacijenta? Čitav ovaj naš koncept će zaživeti onoliko brzo koliko svi mi radimo na njegovom sprovođenju. Dakle, moramo biti svesni činjenice da su promene u ponašanju zdravstvenih radnika, ali i pacijenata neophodne. Pacijentkinja iz Pančeva postavila je neka pitanja koja je uputila, kako ona tvrdi, i pismeno Ministarstvu zdravlja. Naime, 3 decenije se leči na Institutu za endokrinologiju, ali sada iz Pančeva ne može da dobije uput za Beograd. To je geografski verovatno pristupačnije da to bude Beograd i sigurno postoje oblasti zdravstvene zaštite, odnosno usluge koje se i dalje pružaju pacijentima u Beogradu, pre nego u nekoj ustanovi koja je na području Vojvodine, a dalje je od Pančeva. Međutim, to je selektivno u zavisnosti od toga koje su usluge u pitanju. Ko odlučuje o tome? O tome odlučuje nadležna filijala Zavoda za zdravstveno osiguranje, tačnije filijala u Pančevu. Hvala vam što ste bili gost Vesti B92. Hvala i vama.